Nkosi ngente ngihambisane nenhloso yakho. Sibantu sinako ukuthi sende ngendlela yethu sikhohlwe ukuthi uNkulunkulu unesihlelo ngempilo zethu, usihlelele. Uthi kuJeremiya 29:11, ngiyawati emasu enginawo ngawo. Sikhohle konke. Uthi lesethi nakasho ivesi la, Matthew 18:3. Uthi ngiyanitshela nangabe inhliziyo yenu ingeke yashintsha yaba njengempande, angeke ngibone umbuso wethu. Shothi kudingeka ukuthi sisavumela leli hlelo laNkulunkulu. Singayi ngalokuthi kwentekani. Singayi ukuthi impilo ihleleni ngoba i-society nako konke nje kuphila kuyasihlelela ukuthi stage sekucala kufuneka umntwana asina kakhulu ila e-crash, asuke e-crash aye esikolweni, asuke e-primary, asuke e-primary aye high school. Impilo seyisibekele ukuthi kumele ukuthi wente njani. But ngicela namuhla ngicela ukuthi ucele uNkulunkulu aku-align le purpose yakhe. Ngeke uthi wasemadipha. Angeke uthi wasemadipha futhi angeke uyuze le direction. Siyacela Nkosi ukuthi Lord align us with your purpose. Sikhona le ufune usibekelene kulesikhathi kule generation. Why ufune ukuthi sibe khona thina? Ngicela sivule amabhayibheli ethu kuLuka chapter 24 verse 49. Mina-ke ngiyawuvumelela sikubone sathenjiswa ngubaba. Kodwa hlalani eJerusalema lize linikiswe amandla lavela kuThixo. Kahle kahle kuleli verse leli just lomunye ulikhethe njani? Liqondana ncamashinge ukuthi ukuze ube aligned ufune ukuthi wemukeliswe amandla lavela kuNkulunkulu. Angeke ukhone ukuthi ihambela wedwana. Usinga amandla laqhamuka kuNkulunkulu. Kuze uthi Jesu bafunzi bakhe lana Jesu bekakhuluma nabafundi bakhe ukuthi abahlale eJerusalema kuze bamukeliswe amandla. Kuyabita mawufuna kulalela uNkulunkulu ukuholwa uNkulunkulu ukuthi ulalele ube obedient. Lana abafundi baJesu bebatawuthi ngithi bambonile entatimanga basukume baphume bayowenta timanga angakasho yena uthi Jesu abahlali hlalani edolobheni laseJerusalema kuze nemukeliswe amandla. Kuze-ke i-purpose yaNkulunkulu itoqhubeka kumele uhlale eJerusalema. Ungahambi angakasho kuze utomukeliswa amandla ekuhamba le ndlela ikhona. Ngoba angeke uyikhone le ndlela ungakayamukeli lamandla. Sifundzile lana ukuthi kunenyama, kunemphefumulo bese kuba namoya. Sho ukuthi usakholwa kwamele ukuthi bese sowumukela moya loyingcwele. Nguyeke lo tawu bese soyaguide. Nguyeke lo tawu bese soyak-align nale purpose yaNkulunkulu ngoba ngeke uze ukhone njengoba sengishilo ukuthi live selikubekile ukuthi lo wangakwendi lo sokuthi empilweni ngeke uqhubeke. Wangaya esikolweni sokuthi ngeke uze ukhone ukuthola nezinye izinto. But nginothi namuhla na u-align-ele impilo yakho naNkulunkulu. Angisho ukuthi education ayisimqoka, but ngeke uze ustruggle because uNkulunkulu uyazi i-purpose lakulethele yona la emhlabeni. Sihlala kuba aligned nenhloso yaNkulunkulu ukupita ukuthi ukwazi ukulalela. Uphindze na unjalo sowulalele uthobele livi laNkulunkulu nakasathi hlala. Ungamove ngoba lokuhlala sometimes ungeva ngathi it's a delay. Uve ngathi uyadelayeka. No. uNkulunkulu ukhona la kulungisako ngoba yena uthi uyati emasulanawo ngathi. Kukhona indlela la kulungiselela yona. Lowuthi wena na ufika ukhanze ukuthi akusikhuni kuhamba kwakho ngoba uNkulunkulu uyayazi inhloso lakulethele yona emhlabeni. God knows i-purpose. Ungazami kutendela. Abafundi baJesu bahamba naye.
kusemkhunjini. Bahlangana betana netivunguvungu. Basina bahlangana netivunguvungu kulo bayatizamela ngekwabo. But bakhohlwa ukuthi naJesu la kulo mkhumbi ngoba kulesinye isikhathi there are situations where you forget ukuthi uyakholwa. Ufuna ukutendela ngewakho emali. Hlala. Akusokuhlale. Hlala eJerusalem ukuze wemkholiswe lamandla echurch ubone ukuthi no, akusasiye yamukele ebhekini seyaNkulunkulu. You will have a problem now nawufuna ukudistractishela. Nawufuna ukutendela into utawubhekana nebukhulu. Hlala eJerusalem ukuze wemkholiswe lamandla. Bayatendela baze bamvusa muva. Sebazame konke sebagwedleka amadima benza konke. Bakhohlwa ukuthi Jesu kulokukhulu. Ngale singakhohlwa ukuthi Jesu kulokukhulu empilo yethu. Singafuni ukutendela, but sesi-align. Umuntu ochaza i-alignment uthi kuba in agreement with le tinto takho tibe in position la kuNkulunkulu. Kusho ukuthi whatsoever lokubekiwe ungakunaki. Be like a child. Le ngqondo yakho ayithinti ibe emfana. Utende esilima nje noma ngabe sewuyabona ukuthi kumatima. Akulungi uyile e-university wafunda waqeda bathi kude umsebenzi. Isihlala. Hlala eJerusalem kaNkulunkulu aze ende ipurpose yakhe. Uyathi yena uhlele konke. Sisuke sakuzamela kakhulu yekela kuzamela. Yekela. Just align yourself with the purpose yaNkulunkulu. uNkulunkulu utakwenda rest. Futhi utakwenda kahle ngesikhathi esifanele. Ifakazi kwami. Ngasho ukuthi cishe tingo lebengithi ngiyatifundzela noma ngithi ngifuna ukutifundzela akusito lese ngitifundzela namuhla. Lese ngitendawo, lesengiko. Just because ngiyekelele uNkulunkulu. Khona la ngiyatuzamile. Bazaba. Uva ngathi lese isikhathi uzokwathi awukathandazi enough. Awukazili enough. No, hlala eJerusalem uzoyibukela imali. Ungafuni ukutendela wena. Utazikhanza uzosematima ubalisile wente konke uNkulunkulu une-purpose lehle ngempilo yakho. Angathi ukuthi ungahlala njani engqondweni yakho lo ukuthi uNkulunkulu uyalazi icebo ngempilo yakho. Ngoba nawutendela utawulimala. Utaba nema-regrets. Uthi hlala uzwemukele imali. Hlala. Ungatendeli ngekwakho. Kukhuni ngiyathi especially thina labasha. Uyabona bonthanga yakho bayakubekela phambili. Ubathe wena wenteka uzosole ukuthi mhlambe yebo awukholi enough. But ngizothi namuhla uNkulunkulu uyayazi ipurpose ngempilo yakho. Ungadideki. Akusilula. Bathi ngicela ungadideki. uNkulunkulu ukuhlelele konke. Bathi ngeke uzukhone lokho nawungadani naNkulunkulu. Dinga ukuthi ube ne-connection naNkulunkulu uthandaze. Ngikhumbula nje Paul na Silas. Ngicela silifunde nje leli verse. Paul na Silas nabo bebane-purpose. uNkulunkulu abene-purpose ngempilo yabo njalo. But like 16, ngicela in Apostle chapter 16 verse 16. Sathi sisahamba siya endzaweni yokuthandaza. Sahlangana nesigcini sebabhadala. Lesi sinemoya wekuphefumula. Ngaleyo ndlela sasitholela abanikazi imali enyeni. Sasivamise kusilandzela thina naPawulu simemetela sithi nabantu laba abadinga uNkulunkulu esefiwa konke bamemetela kini indlela yesinziso. Lokhu kwakwenda imalanga namanye kodwa Pawulo wachamsuka waze waguquka wathi kulo moya ngiyabuyala ngempiko laJesu Kristu ngithi phuma kuwo. Umoya lo waphuma kuye ngaleso sikhathi. Hallelujah. Lana angeke uzobe aligned ne-purpose yaNkulunkulu ude indzawo yakho ekuthandaza.
kuthiwa boPaul naSilas bebaya endzaweni yabo yokuthandaza. Kude indzawo yokuthandaza angeke ukhone ube aligned ne-purpose yaNkulunkulu. Uwendani ku-secret place yakho? What do you do lapho ubhekena netinkinga ku-secret place? Abengaqali ukuthi boPaul bekuyintfo lebebayenda. Ngidawuthi mina to be aligned with i-purpose yaNkulunkulu, hlala yiba ne-secret place, uhlale emthandazweni, ube nento loyendayo. Bebahamba baya endzaweni yabo yokuthandaza. Unayo yini wena indzawo yakho yokuthandaza? Umusha nje. Unayo yini indzawo yokuthandaza? Angikhulumeli nelokuthandaza naseyobhala i-exam. Naso senda njalo ukuthi inkosi mane each and every day yiba nendzawo yakho yokuthandaza. Yiba nendzawo yokuthandaza lapho utawusho khona ukuthi ukuze ngibe aligned ne-purpose yakho uNkulunkulu, ngicela ukuthi ulapho uNkulunkulu akurevealela khona ukuthi yenta njani manje, ngoba nawudele plan yokuthi ubhekaphi, thandaza, uNkulunkulu will give you i-purpose ukuthi ufuna uphume ubhekephi. Ngiyacela ukuthi siye la ku-25 kenyanga. Wathi ekhathini ebusuku boPaul naSilas bathandaza, bahlabela ingoma bedumisa uNkulunkulu. Iboshwa letinyenti latibalalele. Oh yes. Masinyane kwabakhona kutamatama wemhlaba lomkhulu lobatamatamisa tiseko letempele. Khonapho yonke iminyango yavuleka, tingetana tato tonke tiboshwa tathilile. Umgcinijele waphaphama lapho abona iminyango yemijele ivulekile, wacabanga ukuthi tonke tiboshwa tibalekile. Wamonyula inkemba yakhe asafuna ukutibulala. Kodwa Pawula wamemeta ngelizwi elikhulu wathi, ungadilimali, sikhona sonke. Umgcinijele wathi akukhanyiswe, wagijima wangena ngekhathi agedletela, watilahla phasi etinyaweni taboPaul naSilas. Wase ubakhiphela ngaphandle wakhomota wathi, makhosi, kufanele ngite njani ukuze ngisindiswe? Amen. Bona bathi, kholwa eNkosini Jesu utawusindiswa wena nendlu yakho. Lana sibona uNkulunkulu demonstrate amandla akhe ngabo Pawula. Kuboshwa kwabo nikhumbula kahle ukuthi nasifunda lapha ku-16 bebaboshele ukuthi bakhiphe umoya, lo moya lo mubi. Kuthiwa semukele uthi hlalani eJerusalema nimukele umoya, hayi umoya, hayi noma ngoba ikhona le mimoya. But boPawula bamukela lo moya ngokuthi hlalani eJerusalema ukuze nimukele umoya loyingcwele. Lana bebakhipha hayi ukuthi lo mbatana bekabatshela akhuluma iqiniso ngoba bakhona vele lama fortune tellers. They tell us the truth ngempilo yakho, bakutshele konke. Bathi akusiye umoya lo kahle, umoya lo ngcolile. Bekakhuluma iqiniso athi laba bantu baNkulunkulu batoshumayela livi laNkulunkulu. Bakhuluma iqiniso, ukhuluma iqiniso, but lo moya ngokuthi asihlale eJerusalema kuze semukele lo moya loyingcwele, not any imimoya. Ngoba imimoya ngemimoya, ikhona imimoya. Bathi hlalani eJerusalema ukuze nemukele nangumoya woPawula. Ngiyamthanda Pawula. Nawufunza kahle incwadi sakhe ukuqala eFesu, ukhuluma uyathandazela libandla. Bathi nyalo uNkulunkulu ubafaka ejele one ngekuthi banesikhathi sekuthandaza. Utawufaka ejele ude isikhathi sekuthandaza utawenda njani? Utawugcina sowuvele uhamba ngendlela yakho, uya mhlambe kungabe bemimoya lengasiyo lengcolile. Utawugcina sowulalela lezi ndaba, bathi hayi wena wena njani hambe uyomphethela igobongo wangathi wendekeni. Batakutshela ukuthi wena uthele noma wendeni, uthi mina hlala eJerusalema uzoyemukele umoya loyingcwele. Utakuleader to the purpose of God. Ngoba le mimoya layikhipha kule ntombatana yayingasho ukuthi uyayicambelanga ngempilo yomuntu. Bathi lana bengasiyo imoya lo kahle. Utawuhamba uye enyangeni, ifike inyanga ikutshele ukuthi kunje. Ulahlekele ne-purpose yaNkulunkulu. They will tell you vele. Bakutshele ukuthi hayi yenda lo nalo kuye ngakhona.
bathi mina ngithi hlala eJerusalema uzimukele moya lengcwele lotakulida lana boPawula uyabalida moya ongcwele ubalidela ukuthi bathathe babafake ejele bende into le kahle. They were doing the right thing. Bakhipha umoya lengcwele. Bathi bantu bafakwe ejele. Le jele nabafaka khona bebatshela ipurpose yaNkulunkulu. Ngoba mawufunda lana lo mgcini jele wagcina sekasinziswa nemndeni wakhe. Wena la uhamba khona bayakwazi ukuthi uyakholwa. Na ungakufaka ejele ungakhulula unathi khulula intiboshwa ngoba kungena kwaPawula naSilas ejele. Akukhululeka ngaboPawula naSilas kuphela. Bathi kwakhululeka nalabantu bomusho for 25 years banejele. Lomunye afika itolo kwakhululeka. Kuba kwakho khona enzaweni la kaZomboze apostoli umusha kukhona ilonga abakhulula emaketaneni noma ungaboshwa kanye nabo. Labantu uPawula bebanesikhathi sekuthandaza. Basilaba nesikhathi sekuthandaza baphindze futhi bamati uNkulunkulu. Labantu base bawabona emandla uNkulunkulu ngani ukuthi Pawula wathandaza. Lana ithi kwathi ngesikhathi nebusuku. Na ungabe wena ungathi ukuthi inini ikhathi sekuthandaza you have a problem. I-social media there are so many information learning yani. Bo TikTok bakutshela ukuthi 3 o'clock wake up at 3 o'clock pray. Wake up at 5 o'clock ngilapho uNkulunkulu khona ngaleso sikhathi. But if you don't have the alignment yaNkulunkulu utawuvuka la ngabo 3 vuka la ngabo 5 angisho ukuthi kukade. But align yourself ngale purpose. Uncenye uNkulunkulu uthi wena kumele uvuke nga3 unasoyovuka nga5. Ngeke uze wenteke lutho. Align yourself uNkulunkulu akutshele ukuthi ngoba na ungabe ukholwa baba uNkulunkulu uyakuvusa ngabo 3 just because u-align le purpose yakho. Hlalana eJerusalem ukuze nimukele lo moya lengcwele. So that ningatodideka. Nabana jele ukhachela ema-chains ebantu laba baboshiwe. Baboshwe 25 years. Ngawubekisa ngathi baboshwe bathi nje lapha kuleli jele bekungasibo bona kodwa bafike namuhla. Wena la ufike khona ukhathela bangaki bantu. Kude. Impilo yakho ayisiko aligned naNkulunkulu. Simon Petro uya emlilweni uyowotha. Ubona uba nentombatana. Ithi mayimbona angathi noma beyimve ukukhuluma noma beyivele isimo sakhe ukuthi yena bekahamba wena umunye bekahamba naJesu. Kambe bangasho yini empilweni yakho ukuthi wena ulomunye bekahamba naJesu ngoba batawudideka impilo yakho ayikhombisi uNkulunkulu la ukhona khona. Batawusho ukuthi wena ulomunye yini wakho. Hayi noma wakhomenta yini Simon Petro wathi hey bathi hayi wena wakhuluma kanje. Shuthi wena ulomunyelohamba naNkulunkulu. Ngidawuthini yini nempilo yakho la ukhona khona ayibakhulule abantu emaketaneni. Ayibakhulule abantu emaketaneni bangaguli bantu wena umfana kaNkulunkulu. Bonakala ukuthi ukhona kulendzawo. Hayi mhlambe ngetikhwepha takho but ngikuba align nepurpose yaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyakutshela ukuthi nyalo act, nyalo thandaza, nyalo yendala. Ngoba lapho utawuthola the right message yalesikhathi ngoba u-align nepurpose yaNkulunkulu. Baze bayasindiswa bamangala lo mgcini jele umangala lo uNkulunkulu wakhe lo uthi hayi uzusho ukuthi hayi ungadilimadi. Ungadilimadi uNkulunkulu sokuqalile wena umsebenzi ungadilimadi. Bathi ngithi mina uNkulunkulu wethu dawubonakala ngani ukuthi thine sibe aligned naNkulunkulu. Ipurpose yaNkulunkulu singadendeli ngoba sawudosa kamadima. Sawukhuluma nemessage engasiyo. Ngokuthi sifuna ukugcwalisa sikhala. Sekude isikhathi sekugcwalisa sikhala. Bamemeta bathi it's the end time. Sesikhathi sekugcina. Sekude isikhathi sekuthi ume la ngaphambi kwebantu ube ungaphili impilo yaNkulunkulu. Ngidoni challenge namhlanje ngithi ngiyacela uzame kakhulu sodose emadima
So udendele kakhulu. But ngicela ukuthi u-align impilo yakho nepurpose yaNkulunkulu. Uhlale eJerusalem ukuze uyemukelise emoyeni oyingcwele. Akusilula lokuhlala ngiyazi. Nangabe impilo iqhubeka. Ngike ngasho i-testimony kancane ukuthi uva ngathi soyashiyeka wena. Uve ngazi ukuthi wena usemuva. Mhlambe lo mnyango abayakubalela ukuthi awungakaze washada. No. I'm not confused inhleli just because ngi-align nepurpose yaNkulunkulu. Nangingatendela mina mhlambe ngaba nenkinga ngigcine sengijika lapha sengiba bathi basebenzani. Khulume bona labantu labe bathi hamba. Ngicela ukuthi uhlale. I'm a living testimony hlala kumele uNkulunkulu. uNkulunkulu will do them. Utawenda indlela notawumangala nalabantu. Ngoba nakucabuka lama-chains kuboPaul Silas. uNkulunkulu bekakhombise amandla akhe. uNkulunkulu setawakhombise amandla ngawe. Ngingayinto yinye ukuthi hlala align yourself with the purpose yaNkulunkulu. Ungatendeli. Hlala. Yebo batawukhuluma hlala. Uze wemukeliswe lamandla kuyihamba lendlela ngoba ngeke uyikhone wedwana. Akusilula, kunengilo lokwenteka. There are so many challenges empilweni umuntu. But mawuhleli ipurpose yaNkulunkulu. You will not worry. Utawufanele ngokuthi ulingise umphala. Uthi umbuso wezulu ungewabanjalo. La batawushintsha lengqondo bayenze ingqondo emphala. Ngilelo kunabo labatawubona izulu. Angeke ulibone izulu na utawubuka ngale ndlela yakho. Ukuthi hayi ngalesikhathi lesifuna ngabe ngilana impilo ngabe ngibekela no. Hlala. Hlala eJerusalem ukuze uyemukelise amandla. Udakhona kuyihamba le ndlela. Angeke ube uyibuta kubantu batakutshela emanga. Bakutshela ema-theories abo naye na ungasuthi ehlulekile sowushayisile. Hlala eJerusalem uzoyemukela usemandla. Lo mlayeto olethelwe i-Apostolic Faith Church Zombodze Media.